The Crusaders got more. Don't clap. Don't clap them. They don't deserve it. They don't deserve it. And now I will cry. E tiwi, being a Tuakana of a Kura Maori is a tough job. Part guardian, part counsellor, part role model, part agony aunt, part pōwhaka whirinaki, part kaitiaki kai. A Tuakana's role is never ending, particularly if you're at a Maori girls boarding school. You've got to watch out for those boys from Te Aute. I'm sending you this video. Most of those boys from Te Aute are only interested in going to chapel. Just so you know. Or certainly the case of 1993 Amos, certainly the case. Ladies and gentlemen, it is an honour and a privilege to introduce you to your next rōpū tonight. E ki ana te kōrero ko rātou ngā tuakana kōrihi e, aku manu topatopa ngā tuakana hato hoe patākiri mai ana tātai runga i tato e hua rewo ngā iki. Ka tihi aria ka tuarehu maturua i tā ngā kapua tārangi kau te o ti kiruma. Ki tēnei papa kia tū mai a kia tū kaha, kia tū mai ngā tuakana o hato hoe. But ladies and gentlemen, please give it up for the tuakana of Hato Tuakana.
tarua e tu. Leke tarua e tu. Nā ui haku, nā tokore mohi o kua pera tonu. Kei tongu pasu manawa, kai wehi ngā mai. Kai koa haua nā te hei a whanwahi mo. Matu kua tonu a aue, maro ne te wā. Ka mianga ke te pono, kei ka piri o ngā. Ka nohu mau moa, kei me whakatikara. Ka kai te ahi mahi e me taua ti ke la kaua e ka puta ko te mahi e. Ka kiri a ka pai a koe kua kore e mai e awe a koe. Le hake pei a wai a te kukure. Ka kiri a ka pai a koe kua kore e mai e awe a koe. Le hake pei a wai a te kukure. Very tight. Maori ore te whānau, ko Kennedy Brown ko Kura, he uri ahau no Ngāti Parau me Ngāti Kahungunu. Kia ora. Kura tātou ko Māte Kwini, te po tāwhai tōku ingoa, he ri tēnei no Ngāti Parau a he tautia maturua. Kia ora. Kia ora, ko Paitoa Takiari a Ting tōku ingoa, he uri tēnei no te ati haunui a Pāpārangi, Ngāti Maniapoto me Ngāti Hāmoa. Kia ora. Nori ora e te whānau, ko te oranga waha te tōku ingoa, e huri ai no tūhoi me Ngāti Kahungunu. Kia ora. Kia ora te whānau, ko rei pēti awa tōku ingoa, he ri tēnei no Ngāti Kahungunu, Ngāti Tīwharetoa, te ati haunui a Paparangi me Ngāi Tāmare he huki, e no hana hau ki aurei. Kia ora. Kia ora tātou, ko Tāria Mariana Sulaka tōku ingoa, he ri tēnei no Ngāti Kahungunu ki te Wairua, and I am Nefeti. Kia ora. Ko rei te whānau, ko te Patipaina me Kōwha tōku ingoa, he uri tēnei no Ngāti Porau, Ngāti Tuparetoa me Ngāti Tuporihe. Kia ora. Kia ora te whānau, ko ana reo kahika te tōku ingoa, he uri tēnei no te aroa. Kia ora. Nori ore te whānau, ko Daniel Awa tōku ingoa, he uri au no Ngāti Awa me Ngāti Kahungunu me Ngāti Hāmoa, he tau te kaumātoru ahau. Kia ora. Hello everyone, I'm Summer Moka. I'm from Ngāpuhi. Thank you. Kia ora, my name is Judy Mauriviga. My iwi are Ngāti Kahungunu and Ngāti Pahuira. Kia ora. Kia ora, kore rāra tōku ingoa, huri au no te atauri a Pāparangi me Ngātahu, ka noho ai ki kākaira. Kia ora. Kia ora, ki Māori tangata ora hau, I noho ana ai ki Mahia. Kia ora. Hello, my name is Camilla Smith and I'm from Wairoa. Thank you. Hello, my name is Brooklyn Bishop. I'm from Ngāti Kahungunu and I'm Nefeti. Kia ora, te Paratirangi me tōku ingoa, he ri tēnei no Ngāti Tūkoti. Kia ora. Kia ora, ko Kiriana King tōku ingoa, ko Ngāro Hini tōku iwi, kei Ahita Radio tōku kāinga. Kia ora. Hello, my name is Poppy and I'm from Mahia. Kia ora. Kia ora, ko Ngāi Kuka tōku ingoa and I'm from Omahu. Kia ora. Kia ora, ko rangi paihua ri te hauka tēnei, huri tēnei no rongo mai wahine me Ngāti Kia. I'm Nefeti. Kia ora. Mai raku. Kiruma! Kia ora, ko Tāria Koreka Smith tōku ingoa. He ri tēnei no te whānawa apanui, Ngāpuhi me Tahiti. Kia ora. Kia ora, ko Mānurewa Hawk tōku ingoa, huri au no Ngāti Whātua, Rarotonga, te Taunua Pāparangi me Kaitahu. Kia ora.
あ
E timu i ka ale tonu he pakipaki no ngā tuakana. O hoto horeka. Hala mai. That was awesome. Ngā mihi atu ki ngā kōti o ngā tuakana o te kareti. O hato horeka. E timu i te mohi mai.